Sindi inyama yodwa ihamba emhlabeni insizwa ka-23 ilapha eMbumbulu e-Adams eduze kwethempeli lasePhumlani eliphethwe uMshumayeli uMkhize. Umihamba lensizwa emhlabeni yomakhelwane kaMshumayeli uMkhize kodwa isabathe ePhumlani. Iyadlula lapha ePhumlani iyethempelele lithandwa yiyo. Amanye amathempeli maNazaretha bawathanda abantu ngoba inento ezinhle. Kodwa omunye azagcina sephula umgomo. Ugibela ngo-19 rand namhlanje kubuya ishumi loshele li-20 rand. Ungathenga isinikwa nerama yey'ngane umuntu uhambe ubonganjobo maNazaretha nezinto lezi. Anqamlini iy'nkahla angene emateksini. Ihamba lensizwa emhlabeni. Shumayeli wenkosi uSibani sedlule emhlabeni ukhethe kwabantu ephuma emsebenzini bamuka impahla yakhe baze bamuka nomphefumulo wakhe. Athi uMshumayeli angikho ngisemakhaya futhi ngeke ngize ngikwazi ukubuya sebelikhombile nosuku lomngcwabo wathi ngeke ngikwazi ukubuya. Bhekani uMshumayeli seduze ngicela uMshumayeli uMkhize ekhaya wayesebona ngena omama nobaba bafike kwabangenisa nganisiza ngani basebethula sicela siphathele umsebenzi lapho uSibani basihambile emhlabeni. Basho lokuvela sebuya khona kodwa ube njengomakhelwane hayi njengomshumayeli ngoba le ndoda imshile umshumayeli umakhelwane yayofuna umshumayeli. Wayesahlonipha uMshumayeli wazalwa wathatha umpingo fonela uzakwabo zakwethu namba abantu abakhonza ethempelini lokulo namba bengena lapha egcekeni bacela bangibangobele kumbe kanjani athi ngisemakhaya uMshumayeli bona umsebenzi kaNkulunkulu awutshelekisi lo msebenzi wakhe umugcotshiwe nawe 12 esuku uyavuswa kusuya lapho kuthiwa izakho. Angisaphathike mathina zathi selele phansi. Umungeze noMshumayeli uzongcwaba ngomjoba. Wasewenza uMshumayeli uMkhize umsebenzi wamfihla kahle ngesizotha. Wathi uhambile umuntu wezulu waphela insukwana wayeseqhamuka kudadewabo uthi dadewethu afike yena umbona uzakude uthwele umthwalo ekhanda uyambona udadewabo ukuthi umfowethu yasindwa kodwa akakwazi ukumsiza. Wenza etengezela umthwalo sekhandekeni wathi mayifike eduze kadadewabo wamthi dinsi phansi uthi mfowethu yini lo ethwele uthi mntakama ngithwele iminikelo yami. Iminikelo le engangiyinikele ethempeleni kuMshumayeli uSibani thema ufike ezulwini wayithatha ushef uthi uyamula njengephepha wayibeka ekhanda kimi yena yahlala ekhanda yasinda wasathi laselithi izwi hamba la nalomnikelo ngoba uMshumayeli
obunikela kuye kakungcwabanga. Wayesehamba uthi noma ngibona ngidongoza nalo mthwalo angazi ngihamba into ebhekephi. Wayesevuka noma kuthoba udadewabo wanikela umkhize shumana Nkosi nakho sekunje wamthatha wamletha la ekhaya enkosini yezulu nomhlaba. Ngemva kwale nkonzo uManazarete izongena phakathi kwethu isingoba umjivo omhlophe wamakhosi wokuthetha amacala. Wayesezifika phambi kwenkosi yamazulu nomhlaba. Inkosi uthi ngamakhosazana baba nangu lo mntwana ngicela ubasikhulumelela. Wayeseyakhuluma lo mntwana ebhekise enkosini yathi Nkosi suka la. Ubaba wamadabukela abantu wathi abangabezahambi ibanga elide abantu abasabatha eduzane ushiya ithempeli ahamba kwasabatha la ithanda khona suka la phambi kwami. Siyakhala lengane inkosi yawuthingo kwakuzwela uma umuntu ekhala yayisithi sondelani ngizwe bakhuluma baqede. Wayesethi uMshumayeli phelezela lo mntwana ayothenga imbuzi ubuye nako izophendula umnikelo. Uma usangena kule thempeli abekulo ungene kuwena ukuze akwazi ukuya ezulwini. Yeah.